San Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Mas toca al Jesús yulbetu, asha yapni paikun aldea pai aikun is Marta tu, mas cha apnok is champayatut, aikun is nueh Marta tu chih Maria, mas aichotan is seiliakan cham, yuyaben is sechiyala, palta asha Marta tu, kawal wits an yilon ba, tu san mas hayok is paicham, mas yalon is pai askati. Mamin, tom kamchel habok tol chip yakam ulan isin nueh timul nahil ainin chohlil, alpay isin kana, tol chikolwa iswetoh. Asha yalon cham askati, Marta, kawal siwil chach okil, kascha on kai anapal yu siwil set chon tu, palta hunne set kau yo walil chiyiba, aton hun wat ilal tu chiyochi Mariati, yuhtu am hunok maktet o he yun ek hun tu bay, si Jesus bay is.